kaip plinta pelinio pašiaušėlio sėklos. 5 to 9 million seeds. Should not do is to use the same active ingredients. Kiekvienas laukas skirtingai reaguoja į tą patį herbicidą. Sveiki susirinkę. Turime neeilinį susirinkimą ir viena to priežasčių yra plintantis pelinis pašiaušėlis mūsų laukuose. Mums labai svarbu žinoti, kaip plinta pelinio pašiaušėlio sėklos. So when we talk about blackgrass, can build up to 10 heads, so 10 ears per square meter, and we have the roughly 80 to 150 seeds per ear to 1500 seeds per square meter. And considering that 60% of these seeds are viable, this gives you a seed return of 5 to 9 million seeds per hectare. How does weed resistance to active substance develop? It develops over a very long time. The first things you basically should not do is to use the same active ingredients year after year after year on the same location. Each field have his own blackgrass population. I would agree, because it depends on the farmer who worked on the field before. He may have used a different strategy than the other farmers. Then fields go from one farm to another farm. This field may have an ACCase tolerance. This field may have an ALS tolerance. Here maybe ALS works perfectly, and here maybe ACCase doesn't work. Ir ūkininkai pastebė, jog tie patys herbicidai pietinėje Lietuvoje prieš pelinį pašiaušėlį kaip piktžolę veikia daug geriau negu šiaurinėje Lietuvos daly. Mes tikrai galime teigti, jog kiekvienas ūkis, kiekvienas laukas turi truputėlį kitokį pelinį pašiaušėlį, kuris skirtingai reaguoja į tą patį herbicidą.